Pathian le khabu thiang hlim thu chiarin ilongai thang u Exodus mung som le pali chang som le pathum ten motion mi pui ten hena chuan hlau su om hle mai ula lalpa chandam na voina thosak tur cheu hi en ngot mai ro u Hebrai tin hena le thon mung som le panni chang khat le chang in kar thu ichiar chun zom leng u chuti chuan chhum pui na satak ang khir tu ten min hual ve lawang hian min tin hoka piang le sual ke mani a bet tlat chu ida veng u teni suwa kan rin na siam tu le ti fam kim tu lam chu enin kan ma in tan siang na tu ro ma hian chel takin itan zelang u athulal pan mal som ro se amen pathian ma kunin itong tryang u lalpa chungnung ber tuna hian i mangai te kan dam lo kan na chuwang chuan tun huna hian khongai takin i thungai tha a hretu te in hena ta dam na chu an chan theina turin khongai takene i thu kan soi tur hi mal ron so mang che lali suwa mingin kan dile amen pathian le khabu thiang hlim thu kan chiar atanga pathian thu kan zir ho wa kan ril rumin kai suai tu beratana thupui lom kan thlan chua chu kan mamo ber khovel mamo ber Isua Krista enro ti hi ani pathian thu kan in hana beratana kan thlan chua chu Hebrai ten hena le khathon mung som le panni thu kha ania kan chian non lenge ten Isua kan rin na siam tu le ti fam kim tu lam chu enen kan mai tlan siang na tur oma hian chel takin itlan zelang u ti hi ani ring tunun khovel hi indona ania indona in he hun hi a herliam don ani he indona hian ne natural pata ani ti ring tu ten kan sia a chawang chuan he indona hian lali suwa Krista thopui thiam piang tin ne na kan chang don ani lali suwa ning tin nge min sil kha keima om ring ro ti chuan keipo nangma nia ka om ringang keima lovin engmain ti thei si lo tin min sil ani kha ti chuan he tiang hian ngai tua ho tai la khovel in lum le dan le su khek in tlan sian a chak le dang lam lut tuk tua hian kan lali suwa Krista hlut na le poemo na he azwal zel don ani ti setu te kan ni a Isua Krista chu tunge ni ti he khovel hian alangai venzual zel don ani kan lalpa Isua Krista tuarna the presence of the Christ hi enge a omsia ti po hi khovel hian tun ma song ain angai venzual ta khovel hian enge am mamo ber khovel hi engwanga room le ril tram tui hal nge mo ani chia le ti hi ngai tua ho ila Christian lo te point kan mamo ber universal relevance of Christ khovel chan damat tu om chun kan lalpa Isua Krista hi ani
khovel hian thodik omchun nga chuak nge ngei tur kan nei a oma chu kan lalpa Isu Krista he ami thiang him telor turin a local le thuai don ani ti hi ani chowang chuan Isu Krista chu a hrechiang a piang ten a tel lovanun man he an ngam lova engwangin mo Isu Krista chuan ber chung nung ber supreme power ani na chu mi zong song chunga alalan tir ngei don chomi hona chuan mitin chunga thel kheng chu a in ang to lo anga e chunga enge kheng don ti chu a hetu ini chowang chuan imamo chan na om chun chu Isu Krista chau hi ani ringtonun intan siang na he khovel technological revolution hian information technology te biotechnology te space technology te lonin he global world la hian chosel ma ila pathian thu chuan khovel hi achak na chopin alaboral don ani ti minsil hebraiten he na lekha thona akan chiar kan huangin mishing tan voi khat thi ruat ani chomin huwa chuan ro rel na a omang heng thu te fam kim na ture ne Krista chu alokal thuai don ani ti he kan pathian thuina min sil a chuani van boruak siam tu en kol tu pathian mi singa lo changa chu cho te hona chuan khovel hian amamo na ala sang sual zel don ani mani mi mal nun zalen na mang sual tu ngol veiten enge an mamo ber somdon na diklo taka mangat tu ten enge ni an mamo ber rorel na diklo taka gengko tu ten enge ni an mamo ber no chizuarom chadu lo ten enge ni an mamo ber mere the chan ai e sakasual rong bol nana mang tu ten enge ni an mamo ber câu nào đủ tắc achan nom chun chu Isu Krista khovel mamo khovel chandam tu hi ani câu nào đủ tắc tu na khan eng din huna nge I om enge I mamo ber nat nakhir tak tuarin I om me animo ilungayin tuna khan ikun ngoy ani kha ifate itu te awangin irwam han na zong afel sota ani kha ibe dong tak setani tiro ilungai ngoy ani tiro inun pum pui kha engamo awangin abe dong let deroni kha khatiang nun ha tha tak ata khachua iduen kan be sele kan do song
song min pe thei tu om chun le kan saltan na lakata min chan chuak thei tu om chun chu Isua Krista chau hi ani Isua Krista chau hi ani ti ka unaw du tak lo thenon le ro lali suan ke hi kong le thu tak le nun na chukani ati chawang chuan mitin mamo chan nom chuna chu Isua Krista hi ani hetiang hian chung katin ten kan mamo Isua Krista chu kan chung kwa hian kan mamo tak setani ti kan in fiat non theina turin e han ngai tu non le tiang Christian chung katin te hi kan tun lai khowela hian chingnerwal singa beram no om angin sual singa kan ta kan chevel me kani sual le thil ti theina wangin liam pui kan tuar me ka chung ko tam tak lim na par chu a chuai mek ta chung ko te ne chol na ha dam na fama kim oma chun chu Isua Krista hi ani Isua Krista chau he nang le kia tan in ha na kan dam na fam kim om chuna chu ani Chronicle panhina bungsom ni thu kha kan chiar a kan sir chuan enge ni kan mu kha Zudalal zeho safata amel maten anron beidon khan an chak zia an thilti thei zia afia ani kha hetiangin kan pathian thuin min sil bongin lobet apet faidua duak ang main an thlen chin chu a faidua duak zela chowang chuan lal jehoshaphat kha azam tak meu ani chutiang nun mang an tha tak me to lai chuan lalpa lam hoin lalpa enin bok khopin van pathian chibai abuka engtin nge lalpa chibai abuk dan kha yan chiar tiang o kan pathian an chunga ro irel don lom ni mi chu zo zai mi ron be tura lo thok te chu lo han be thei zia zang kan ni si lova ati ngai no reng kan sebok hek lo lalpa ilam kan lo hoi mai ni kan mi mal nu na kan chung kwa sualin rovarelen setanale athunai na ten menron lo khongen menron bei buai thin ma sela Jehoshaphat ang hian lalpa ilam kan lo hoi mai sok ani tin lalpa hi voi khat chau i en non liang u zol nei Jeremiah bongsom thum le pathuma chang thum thua khan hetiang hian min sil menawla ka chang che thero puilen thop isiat ngai lo chuka en tirang che lalpa au tu ti he lalpa na hoi san ngai lo ti zol nei Jeremiah kal tang hian min lo siat tir dei to ani chawang chuan ko naw du tak emangan na le ilung ngai na wangin
lalpa chu i lo au to anga voi nga mo zat lalpa ma chuan i lo thing thi to anga chate hona chuan lalpa na pol thi nang cheti po ka sia nang poinen sia e amai ro chu tu na idin mun awang chu khan khongai takin lalpa hi aw non le ro lalpa lam hoi non le ro isua iren na siam tu le ti fam kim tu lam chu en non le ro lalpana a hoi san hau lawang cheti hi kan pathian thu na min fil da ani e lalte pani na bungruk thu kan en chuan kan chiar chuan nge ni kan mu zol na elisa le chia lo do than khuanom laena surya spaite na be tumin andron hual thut tani ti kan fiat kha elisa sia chia lo jing tho chuan dok vera tangin surya sipai chak takte ral thuam fam kim ne na in thuam local chu amu en abe donga amang anga apuele san hena chuan kapu eng tin nge kan ti ta kang le ti in azota helaya zolne elisa chan hero pui kati elisa chuan law matache an lamatang ai chuan kan lamatang an tam dai zok alo ati elisa chuan an mani hual tu spai ti aya chak zok pathian khel ti the van pathian anei chu enen van pathian ma chuan atong traya lalpana elisa ma in chop ral lom an mani ron be tura ron kalte chu ane sakta elisa ang hian kana chunga eng polo thing thei ani e chawang chuan nangle ke hian kan lalpa Yeshua Krista khongai na le chandam na awangen van pathian thil ki thei chu kan lo nei to chawang chuan kan mangan na le kan lungai na kan chunga har sat na lo thenin van pathian i en non leang u Exodus bung som le pali thu kan chiar chuan enge ni kan hu kha pathian in Israel fate Moses manga ashruaina kongbom bozia thu kan mu ani kha tuipui sen kama an Israel fate en din laya an chunga thil lo thing kha engani tuipui sen Israel fate nan ina dai kai rual lovin a so pulbul bul mai si a nung laman hanina Pharaoh paite ral thuam fam kim an hon laya ral thuam thaber berkingin Israel fa tebe tumin di chiat vet tumin an ron tlan khului loi an hu bok si a chatelaya Israel fa temangan sia chu a tu kan ni kha ruai tu mau sen he na eng tin nge min ti don ti in an mang an thu an soya ruai tu mau sia chuan hetiang hian an hne na thu asia mau sia chuan tuipui sena en lo malama tuipui sena phulbol bula en lova nung lama Pharaoh le spiral thuam fam ki men thuam ron tan en buklo
Trong lam van pathian enen lau su le mai ro lalpa chandam na voina tho sak tur chu hi en ngot mai ro avaro pui em lalpa pathian chuan emangan na le ituan na ichunga thil thleng kha athetak mewani lalpa lamen ro khovel lam en su ichunga thil thleng en su emangan na zong nen khan lalpa lam en nun le ro câu nào đủ tật lali suwa Krista hi imamo tak takim ti hi kazot du che ani lali suan ke ma lovin eng ma iti thilo ati che kha isia tuna kha ning din hunange idin imang an hena thenla anin alotan puyang che emamo ber chulali suwa Krista ani khovel mamo ber po lali suwa Krista ani tuna khan ko na du tak enge ibuai pui ber azirin ibuai ani tiro ibuai pui ber khana tilungai che ani lo mo enge ibuai pui hetiang hian i chang don tiang novatenu pa buai pui ber chu chandam nalong buat sai ani chowang chuan novate chung chu an chu kuain pathianin chandam nalonga achuan tir ani kha enokale pathian chu kom zathuma an leng dun ti ani kan Bible in minfil ani kha kan du dan anga non kan man thina wange na nangle ke hi kan lungai thin kan buai the nani lalpa du da nanga nun manga tu te chuan he lungoi lo na khovel he lungoi takin lalpa nen an ma chon to a an lungoi nei suwa Krista chuan cholin lali suwa minga sang ber leya le van chunga tin an mamo ber Iswa Krista ne na leng du nin an chol hen na tur van khopui panin Iswa an rin na siam tu le ti fam kim tu lam chu an en lalpana athu malsom ro se amen.